I pozdrav ljudi, sa vama Ultrax 007 u još jednom tutorialu. Pokazat ću vam kako da to jest više neće trebati kablovska ni TV. Znači samo trebate ući na ovaj link, stavit ću link u deskripciju, pokazat ću vam kako radi. Imate znači sve televiziju, radio, vesti, internet i to je to. Znači kvalitet je velik, znači evo sad da pokažem. Kliknete na televiziju, znači možete da vidite odmah ovako. Ima 20 kanala i sve dobre kvalitete, evo naprimjer pokazat ću sad vamo su naprimjer ovaj Kitchen šta je. I uživajte u digitalnoj televiziji svim televizije ili filmu. Evo, znači vidite kolika je kvaliteta. Znači tako su ovdje. Znači ovo. I onda imate čisto svašta, sad da ne napravim ovo, pomoću na HEP. I sad je to neka turska serija, znači RTS 1. Znači toliko su neke vesti, šta je. Dobro večer, ja sam Dragan Vučinić, počinje Kulturni dnevnik. Znači vreme, ovako ću staviti, znači vreme mi se malo, ali dobro, nema veze, ne obraćajte pažnju na to. Znači uglavnom je da radi sve ispravno, pokazat ću vam na još nekim kanalima. Na primjer RTS 2. B92. Dobra vest je to, znači isključite kablovsku i gledajte vamo. Kvaliteta je odlična. Evo vidite, znači pun ekran, ceo ekran. Znači, evo imate vamo da namestite kvalitetu i dobro, to je bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da ste uživali u ovom tutorialu i da ste krenuli da isključite kablovsku. Znači ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Do tada uživajte, like, share i subscribe. Znači, pozdrav!